Ingdeng Flike Bracer Cap Karbi Youth Festival Surihini Rain Korake Thamalong Rong Kitonga Jaimek Kapaman Pon. MSME Trade and Commerce Conclave Surihini Rain Korake Tham Tara Langso Thang Thang Ni Pai Grip Hopen Bracer Cap an Kangpo Jaimek Kapaman Pon. Sambilang so ITDP block a hinpen ceremonial release of fund to 3.8 lakh PMAY G Beneficiary samay padupon. Kardom nilibirta than bang pisami hem piteron pi aprang si Biswanath Karbi life ke lang vera do anaphan Kardom pajeriglo Kardom. Tangte Pini Abirta lenon ang tonpen arjuponik sina. Ingdeng Flike Bracer Cap Karbi Youth Festival Surihini Rain Korake Thamalong Rong Kitonga Jaimek Kapaman Pon. Pini Thang Thang ni Pai Great Rogani Ada Porpai Cirke Malompen Dipu Taralangso Hempu Mukranga Chatayalong Sir Chandra Singh Kro Hinpen Lamagang Thurasai Dengponlo Lapen La Sonsi Thom Kebrahini Cultural Troops Mate Thom Kebrahini KCS Unatum Rong Ketongalong Chepate Bon Bomlo Labangso Me Long Nang Chetong Don Lake Karbiang Law Tanamas Council CM Dr. Tuliram Ronghang MLA Dorsing Ronghang MLA Vidya Singh Ingleng MSC Kedoan EM Kedoan Lapen APHLC Amaipu Jai Kathar Sitame Chetong Don Lapen kapre political party a leader organization a leader lapen kithi doan tame nang chetong don si labang so jamek alira cham nang pidon Karbi Youth Festival Karbi Jubo Motsob jitu aji prothom din karjosi gotige he 4 dinor karjosi jate sofol hoy tar karon moi Karbi Anglong kulu jati jonogosti aro logte Ohom aro Bharat bahireo Karbi Anglong pen Pradip Rongpha report Biswanath Karbi live Tangte nona duntu Abirta lenon ang tonpen arjuponik tha. MSME Trade and Commerce Conclave Surihini Rain Korake Tham Tara Langso Thang Thang ni Pai Grip Hopen Bracer Cap an Kangpo Jaimek Kapaman Pon. Patumi Thang Thang ni Pai Grip Horni MSME Trade and Commerce Conclave Surihini Rain Korake Thama Parman Dipu Taralangso Helipad along Paman Pontu. Labangso Jai Megalong Karbi Anglong Autonomous Council EM Prabhat Chandra Taro Pen Lam Jai Pon Bangso Hur Alang Likaning Jai Pon ke Karbi Anglong along research topic Laso along pen RPEC Tek Hai Hui Processing Koson Sika Paching Thorjima La Pen Radatum Lahai A resource pen Koson Si Aliga Chipa Dojima Aputhak Than Pon
Halapu Center for Financial Literacy mate thi hekpen CFL ahem sotame la soajai mek esegaphan Mr. Novin Basumatari Chief Manager Lead Bank Karbi Anglong lapen Mr. Bendang Ayer DDM Nabard Karbi Anglong labang hini atum ari dengpen hitang teponsi ingpupon lapen Lasomani Wise Center for Financial Literacy lake Reserve Bank of India pen rabdunsi State Bank lapen Crystal Foundation atum chera prinsi radatumaphan cherok togasai perengpon pomlo Tang tenon la Bisnu Bay Center Manager CFL Haurakhat pen alam thile Arjudun Sinang. CFL nili dak rongkhang pen Haurakhat netum combine se dak pini so stolang bidun lo la pen nili tum ML mojeti la pen lo netum rong atok ano netum la financial la puthak netum kisuman social security scheme FPY tang PMJJBY kitu la pen hala rong asotum kichini ne hatuman itu program bidam senil tum hatuman thanam ji lapen loan tame kopi kusona loan ke NG ma lapen loan claim tek the tame nil tum long ni tum dam si hatuman rong so tum thanam ji lapen alang tum nong si nil tum kedam pen komane ke podam delang ke chinam delang pote hala tum nil tum long CFL office long bang si ni tum la tum phan bank long problem tame ajat problem tame nil tum tum phan rabdun po acha inta non manang lit tum la CFL office lang tong ke to iklan nil tum non bang nili non Harokat CFL center manager lo si nili non at present office ke doke parokhwa bazar lo pe nanglimen thanek sing nilimen Bisnu Bay la kadok we arat tum la nanglit tum la nang ka humre thekje phanangli kindly pen phone number takning pig dathata PXG 8638049250 la so number long nang tum nang call te ajada kisung tame bank along kisung tame nili phanang humni lo te nili iskar bank long konama bank an ke nil rabdunik po because of infrastructure problems. So what we are doing is we are opening these CFLs and we are employing some CSPs also, and they are extended arms of the bank. They are going and most of them they are opening their outlet in the inner villages and they are opening accounts also, and they are getting them linked to the bank. Lason si bang soajai megalong bang pharu ke thom sase armu chetang runsi mesen pen mai pachun pon Karbi Anglong Dipu pen Pradip Rongpha report Biswanath Karbi live Tangte nona duntu Abirta le nonang ton pen arjuponik tha Sambilangso Mini Indoor Stadium Holalong, Sambilangso ITDP Block Hinpen, ceremonial release of fund to 3.8 lakh PMAY G Beneficiary Samay Padupon. Pini Tangtang ni Parkret Trogar ni Lakha Kripli, Korkanthi constituency arlo Sambilangso Mini Indoor Stadium Holalong, Sambilangso ITDP Development Block Hin, ceremonial release of fund 3.8 lakh PMAY G Beneficiaries Amayalong. May Pudolo Ingti, Korkanthi BJP Mondol President Lapen, May ke Phalam The Hanpon, Samilangso ITDP Development Block Assistant, Video Kadomrong PP Lapen Alohi Pachini Pon, Samilangso ITDP Development Block, J.E. Robinson Pro Lapen, May Long Alohi Aman Penchetong Don, Chandro Singh Ingti, Korkanthi BJP Mondol Secretary Lapen Mondala Long ke Klem Man ke Duatum Lapen, Samilangso ITDP Development Block Staff Atum Doan, Chetong Don Si, Mayor DP Don. May longa chetong anarat pen online video telecast tame paklang pon lason se Korkanthi constituency arlo pangrum pet pen humsuri hini ra pharu phora shok kebranar keb anahem so pipon po lason se pinia may long pangdak pon la pen pinia may long don pharu throgra throksike rapli atuma phan hemso ke hokalo ron pon lo la pen kelong le anatuma phan sitame pipon bompo Bangso ahem sonon ke bangji there ajiklo mate marchang bong ki kim patang ponangji lapen bangso ahem ihumalong lakre ke thomatangka beneficiary account along si thapon po lapen ahem awar arjon fit cleaner camp arpan fit crep ho anputa J.E. Robinson Croy hin pen nang pachini don lason sipinia me mesen pen pachun pon Samlang soblok kepala kon pachun awat dan olasan along kasi tomosi di awas plus yang mengaji sesuatu ron samai long menurut 674 and 674 sam chief minister kayak untuk semua ini curupin lo hidup kelak ini bisa kan di konten masih non kebang tuji asumson kami untuk ron kunci balasan distribution amai itu pada kunci dok biar akan hasil untuk
kisirap kasi to kasi itu so sentence pacul to sing kita Karbi Anglong Samilang Sopen Mizoram Hanse Report, Biswanath Karbi Live. Tangte Pini Abirta laan pen sikang ton pon iglo la sikado kawe phanta kurwang thu la pen do me thakmi.